Kompleks punya pi barok kebjupe ya kaneka video hakaneka channel. Mat mentah hakaneka video ngan ai gaji bentip na benta ki kam lap like ha wes kasih hil na benta ki post jonggi asistan teacher. Te mentah hakaneka video ngan batai pi ya ki nombor ki post ki belaj ka education qualification ka jinse upat kumnoban apply. Te parlok ada pidi ibadang thamai hakaneka channel sewab na ai laj ya kaneka video bat kumjuru wan subscribe ya kaneka channel. Ka government jong ka Meghalaya ka code application namun taki post jong ki assistant teacher ha ki virus subject ha ka government upper primary school ka bahab ha ka district school officer west ka sihil nong stoin Meghalaya wat kelas dat bensumit ya ki application form ko jong pi ka dei hadu ka kasantrik unombar arjar arpulai. Te hakini ki post jong ki assistant teacher ki nombor ki post ki belaj ki don hadu sau post. But haki subjects wise vacancy list part kapan kong haki post jong ki assistant teacher haka art ki don ar post but haki post kategori part namata ki ar shi post namata ki kasi jentia bat karo kade shi post. But haki post jong ki assistant teacher haka hindi ki don ar post but namata ki post kategori part namata ki ar shi post namata ki kasi jentia bat karo kade shi post. Pat kajaka posting kadai haka district school officer west kasihil district nongstoy. But karta ka fill up na apply kadai ha karta ka bakat pradu live arts nem karta. But ka relaxation part kadai sales nem na benta ki SC ST candidate. Te haka education qualification part na benta ki upper primary school teacher ki sim ki bela pendep ya ka graduate lengba ka DLED dan graduate lengba ka BEd lengba 100% mark na benta ki general candidate kat 100% na benta ki SC ST candidate pat pidiru bandon ya ka MTED pass certificate ka badai benlong compulsory. Te komno ban apply ya ka ne ka teaching job ha west ka sihil district. Telada pidon kamon bat ka karan pule pila ban pha ya ki application form ko jong phi cha ka office jong ka DSCO west ka sihil district nongstoin Meghalaya haswa ka kasantrik unombar arjar arpulai. Te perlu ada tenat ya kaneka video sewahab na ilaj ya kaneka video bat kumjuru ban subscribe ya kaneka channel. Kubleshibun.